Akariba wodi ya Ntima West nibejete amwe gutetera MC wao ni miarire bakuga ni itirwe ni gavana gukonie mutongeria uju bakiarie baugite kinyani bakugwata mbaru mwerekera jo kubangania budget ni mbunge ya county aro murani jukethagirwa jukigairwa kigina kiaju baugite untu bubu bukabatethia kiri kumenya nare ambecha chiao igweta na kinya batethirwa bakiairwa kairi ni musiasa kinyoriku Muthuri Murioki ari na ripoti kinya Nipa mbakari ba Ntima West brana bachumiritie na kutha bakirotera gavana wa Meru Karen Mwangaza ujo nyuma kutha na muchemano ndene Ntima West akiwa miaria weri aririe na kwathurana na tegwaka tukuromba atiri gavana ugaga utwathurana imenti na tigania na nande nurejere Ntima nayo kawijite kwathurana uretere mpuri wera antu ba mpuri maendeleo ya gitindi mbiri kwa bantururu weta ngonyi wabera maendeleo ya itirie bwa mpuri na ara ino ntururu ikitie kire antu bao na toigua rongo bu wetete okingiagia na etoigua gatweje tukwire tigana na nteto iu manto jara kawera otinda kobwera arathithetie mpuri manto jara mwetu ategere tona rithiro athithetie na aratigania eza kaandika screen ni au na ndeo utongeria bonge bwa urongo tafadhali twaromba gavana otigane abu kankwire kwiba mobare akwe na gwau rikana bwega bau bare akwe na gwau ibo baugaga gukuthura ija gukundia njogu marwa na ndimenyera muno na kwina atongeria baba ingi ndene Meru banarira no ntu bwantu bo bakuthiurunkite nyuma ko ba twendete muno twamuringire kuro jora kinya woringirwe mantu jara wariria mpuri yaretere rumena mpuri kojo twira mheshimiwa MCO thekire maendeleo bakaiti ata mpuri warazurita kaiti ukauga maendeleo ya mpuri banengero maendeleo batu antwano kwangatania kariba Ntima West na eja umana urungamira ini ne kuyaga mheshimiwa na mheshimiwa to arungamira ini newe kuitanire ngugi utomba kuitangoge utena antururu o makinya ugaite okenama araba gutena ndi mirandi yo itina mbere ni bwiri kuonekana ndene Ntima West nyokeja kwithura MCA ati kwina rwimbo rwa gavana atumba gutwira akwejethira ngugi titini MCA ikeja kwithura kwina makosa ja MCA gavana ona makosa ja winyajo ja kethwa jejawe no ntunwe urungamirite county na ngugi ya MCA alirita yumenia na county turenda kwaira ugwe nuonkera wi mwana muninti nino rangania na ndi ugatungurwa kwiroka wite ogonke mama na turetere maendeleo utete wikiwe kana utikiwe batu itwa kuthurire na turathura mama na turirigira maendeleo wonkete no tionkete na tukwenda kwira mama obayuthi obano bamo bakuringire so ja pole menya kura cha 2027 kandi tameni uroka menyera mwana wetu kenda batu gukaria wana gukaria ntururu inya tu mama obvious tu gukaria tu kwiro batu Ntima West tondu twembe mbere twagira gukokira no twiteita mbere na go tusima tugokiria unge kaire ketha unge bange baakira gukira ta kuringana bonandi mbetere manto ja jonthe ni gutigira budget ire kuthithwa ikithwe kiuga mirandi na narekethwe ikithithwa nikenda gutikira kagita gakurikithia bakethwa bakwire bire bwega uninko gurwa mono imanto jaja mondethire ikaba na ndi mbeci gaikawa direct kinjirere tengeri kaki maendeleo jaja tengeri tondu manto jangi jara tukuona gavana inengerwa mbeci izi athithia maendeleo fulani akazima tondu batikuiganwa na mheshimiwa fulani Ntima West uninko menya na ndi anengerwa baruga propose Ntima West akaitha rungura metha so it's better na ndi mbeci chitengawe kanu kethinjire mpuri ya ndhimbiri ya nare gitugo kana ikethire tengeri mbeci ciao na kathithwa direct irie romba rietu turi antu ba Meru assembly yetu itubugwatite njara na itubwigikite na inya mono bautwe turenda njira cietu kethirwa ni ndhimbiri uga ndhimbiri kethirwa ingonyi uga ingonyi ne gitengagirwa mbeche ciayo kethirwa icibitari tukamenya icibitari iji na mbeche iji kethirwa ikena na mbeche iji dewirie romba rietu tukira MCA betu batu itubwigikite na twinyuma yenu ikeja kwithirwa kwina barabara ikethirwa igutengerwa mbesha MCA sibetu na ubugwate bwega nikirwa mutandao ne batu twinde tumbe kumenya nikende gita riria tukethwa twina kanya gakuria kiuria tumbe kuria aja nikinontu gutathithirwe na ibo ekirite kana ibo atengete mbesha ji nontu bwangu giji itukumenya na banasari bakwenda irasi itukumenya tubarabara twa county turia tuti classified itukwenda kuthithwa itukumenya itukwenda matandene tu tauni twetu itukumenya kwina mantu ja maingi mono kwina dispensary kwenda gwakwa ko mantu ja jonthe gitarira bugeta bukurukia na ibo twitite public participation na tuomba kubunenkera moba tujetu bwega Muthuri Murioki weru weekend kuma Ntima West.